Pero mas mayo itong board meeting. Thank you sa invite. Itoy, mama! Itoy! Pero natural na ni siya tinga mo off. Ato mo dito ka nakaigaw. Okay. Kita, bisag unsa na lang lagi akong pangan kidi. Bisag unsa na lang imo pangan ako. Tita Mama, Tita Wawa. Tita Ya, ay. Unsa man? Tita Yaya. Hoy! Oh, kita ko? Mo jud asa oy. Wait lang. For the pista. Oh, for the pista. Share mo niya story oy. Hello guys, so padong mi ilang. Hi guys, padong mi ilang beach of doing kay mamista mi karon kay Dispiras ron sa Happy Fiesta Argao. As a mother driver. Babe, gani oy. Favor. Hala, more si Krian. Kini na? Krian. Saan lang? Welcome, charot. Mara mga gito si Krian. So guys, mamista ta karon. Oh, nada ilang doing guys, happy fiesta. Ato to. Una na itagoy oh. Training maestra kaglan. Nay mong maestra na no? Uy, inon amin. Ate. Hi. Happy fiesta. Amin, amin kidi. Magkapak ba? Ha. Ikaw mo il kapitano, nagkuano? Kasi training mo para tayo keep. Uy, May hapon. kadlaw sila Shout siguro ito. out. Sila kuan. Saba. Lagi? Dili eh. Amo kini sila kuan. Happy fiesta. Ngaw ta ma'am. Hello. Apa yung kuda? Ay, shout out to dire. Shout out. Thank you. Sit down na. Sa pan nito. Gimana ba kaila? Ganina jud pala. Mama. Asam tong deal na ko. Sabang kuan ba? Shopee. Pero mas mayo tong board meeting. Thank you sa invite. Alright guys, so manamig pa ni hapon. Oh, chill. Palanay na sila. Pasalamat na mi sa pamilyang Helia, pamilya nilang Mitch og ni Ma'am Helia sa pag-invite na mo for dinner diri sa Talaytay. Thank you so much. Kiri si thank you. Thank you. Thank you. Thank you.